nek vas sve Bog blagoslovi. Vi se trudite da radite svoj posao, svoj zadatak da ispunjavate, to je da učite školu i naravno da slušate svoje roditelje, da im pomažete i ono što je jednako važno kao treći deo vaših obaveza, to je da se međusobno družite, igrate, da budete prijatelji međusobno, ali i sa svima sa kojima živite. Neka vas sve Bog čuva i blagoslovi.